kamu dikasih maaf bapak ngomongin minta. Ya nek ngono sang ya mulai cek nutur mak bapak. Yes. Ini orang mulai ya. Ah, cek ya cak. How much you've changed me for the better. And I don't think you'll ever know how much you've helped me keep it together. And when I was half awake, got stuck in a storm, no one else saw where I was except you. Lilis. Niata. Mak ini jaluk tolong, Dek. Aku jaluk tolong, Dek. Kok ana pulsa terus ana. Ya mari kita coba. Enggak bisa sih. Ada Isma di sana. Ya, ya ngerti ya. Ah. Keeping me safe and sound. Keeping me safe and sound. Keeping me Mandi Lilis. Ana le, saking dia tak ngomong kan pulsa kata ngapa jane. Saya gak cek dalan dua ae loh. Kata bisa salah nanti. Keadaan gini ae kan. Di bare ale tapi saja aja. Nanti kita ngomong pulsa. Ada yang ngarep dulu lah. Hah? Kalem dok. Enggak tigaan bersama ini. Esmalku. Cuan ya. Kemau apa? Orang-orang jenenge aku lari lana. Baca batas kali. Ya dengokan ke campuran ya. Aku ke ya campuran. the seas through every blemish. You brought me back to life. Took me away from all of my Pak, mau anak kanjane Lilis sejak sekolah. Apa ya mak? Aku lagi jenenge pokoknya dolan ngarep kono. Betul wae mak mulai nom. Wong awake dhewe pengen tau dadi nom. Ya apa wis ngono. where I was except you. When I was falling down into a darkened cloud, you pulled me out from rain, keeping me safe. Tak mau tak sini. Kan mak ni murah juga weh. Ayo lagi. Mari. Saya mau dulu. Ayo deh. Dek orang ada ngomong sesuatu yang tua mendek. Ya paham dok. Karena itu ini wis oleh 2 tahun pacaran. Kan kita dek nemeni awake. Ya nek ngono nek STK temen-temen ngene ya. Jangan bapak iki lho. Ya. So you said you found somebody else, and I prayed Mak, bapakmu itu kan. Wes ndok ana mburi kono lho, kaya apa? Ora apa ya. Kan ini ya nak pentingnya nanti so apa. I said I Penting apa le? Ki ya lenten ana sana perlu nih. in case that would change your mind. You said I don't want your body, but I know that you can find yourself somebody else. Ah, iki cak bagas secara aku. Our love is gonna Pak, mak, cold yang ini ya kati tuturan sak temennya nyari kamu. Langsung benang ada Ika. and I'm looking at you trying to figure Temen aja lagi nih. Kalau orang rapi kok gampang ya. Temen enggak ini. Lo silang jalan dok nang bagas. Aku nang bagas ku ya seneng lho. Wis oleh 2 tahun pacaran.
Lo sisira gini ya temenang anaknya aku ke kapanan. Wong bae sira jane. Ya le. Temenan ya iki. Teman dari Paris. Yang asli sebenarnya dengan Erika itu. Jadi makne muka buka kapan ini kok jande ini ayo pada genai ngono loh. And I hoped that this wasn't goodbye, but I can't help but wonder what went Kan ja. to make forever You said I don't want your body, but I know that you can find yourself somebody else. Your love Cak, ya kamu dikasih sepuluh maaf bapak ngomongin menikah. when I hold Ya nek ngono sang ya mulai kayak nutur mak bapak. Yes. Ini ngono orang mulai. you, try Kecil ya, Cak. figure out if this is what you really want. You said I don't want your body, but I know that you can find yourself somebody else. You said I don't want your body, but I know that you can find yourself somebody else. I guess I don't want your body if you're wishing you were lying.